naende no makomanda kure ile siukite na maundu batili wa member sio sawa sawa sini maundu ala maende na kwitha maiki o muthirani wa iona maende na kwitha megikie na indi nimo lazima ni kuwetie ni kedede ndukekale ndini wa cheni ni ngwia kusalucha na mutongo eve mwele kwitha we mutongo ina ndo ile kwitha uyuma aloga source information kuyenza wa ile kubika na indi ukethia ni wota byando ende kila wewie sawa sawa wena ndeleba wena ndi wangali ni nane notiwe ni thayo bauka bau na mukuwa wake na indi yako hata maumise mai naende tinaende wangali naende kukongana right naende na iloli ndeni lelo ni mwenendo kumanga likosia Mombasa road akisio changa likosia Kinyambo na ni county ni ya Makueni ende kuyana na ina report naende ya mobisa ma lelo ni waka likosia Kibazi kanande level usi naende wa iloli ende aume naende na iloli naende ende likosia Mombasa naende balau bigie naende ngali yake ende ya pingi sana na ngali swingi nini na siana ni chongo kwa chongo na ende maumisi azumami na kweba maumela no ibindani oyu mutherani wayo na utabisekana mwana wa mututia ngei wa Makendo Motors aina ganu na kwatie mbanga ya leloni na ende abitio si atemana no methana mebuthu lena abitite ende twamina uthikethe wake na gana no na kwatie waethe wake akwatite mbanga ndini wa leloni na ke mutherani waiso ende na ke akwata mbanga ya leloni na ende yuki ende ando niwe zela maitha na utavusiri mwingi na metha ameze ndi kuanalyze sielo ezi ando metha ameze kuanalyze situation ala meze kuanalyze situation na ende niwe zela silonga ni ya mukamba timana lazima na ende ebi ni wo bandu wanembo ya tiuli kaweza elia no ya bi ni wo bandu sawa sawa na ende asune maundu amwe haya na ke mwana wa godi mbando still na ke no na kwati mbanga mawazu ningwetwa na ende kuetea ende ibindete basa muno no yende na kuigwa nesa sawa sawa tenda ulikambini wa unaitwa muthenani wa umundi na ende tuilikandeni wa live ndeni wa TV ito ya Mutongo FM na kamemeka ito nende kama visa kama Mutongo FM na kamemeka ito kawasia ende kama Mutongo FM nikenda ide na ende nitekata nitaswania kwa bamwe ndo bigambi bibilia kazi ya jodi tusemesane na nikenda bisethi niteva na mwelekeo na niteva na ende tete kwa muno ndeni wa radani ya kimaendeleo ndeni wa isionizo sia ukamba na ndeni ito ya Kenya na muno twamba kuiyaka ito bisethi nikamba kuma na kala kamba usia wande kamba tambe kulikela tuise nekao na ende mbadi tikwetele na kuoko kwito ambaye ya twambe kuuta twambe kutha netakilete na kieke kaokana na ende kulia na mbi ya kuokulia yote kama na Mutongo imusio ata natikami wa Mutongo imusio ata nondo wa kwitha kila ibinda tindu wa Mutongo imusio tikakulumana utaze na ende nemusio oga na chao oga na manifesto yote chao tailite kuisha maundu asio nde no mona ende mendeni wa ndeni wa opposition pala maende na kwitha ende majo kitana kina ende twamana yote ile twakwata candidate musio ata yonu wale kukila ndeni wa kibebelo kina ende chako kitia kibela na ende cho president katikati wa Tongo ya emebale itona kwasia tiketela tikeso kwata maybe yo Mutongo ukethia ene ndeni masia Mutongo itimu sio maybe ila taminio nubana twalikie ndeni wakula ni sita mina nubana pe kila cha tumie cha usange ye mononi kendege ni wako na kula Mutongo yula wekalile kibila oyu na ndeni wa medho ni maku kwa kuisha kwa kumwithukisia enena wona aya musio lakini yabiga bandu weza ithia shwele ni wambia uringrate na kuniye kura niki wa thingo round ukewa na nuga president na mukuniye kura ata I regret MCA wako na mukuniye kura niki I regret governor wako na mukuniye kura niki I regret yani ukethia nyana yondela wako niye kura ukethia ndina mundu muto na kwasia ningo jivunia nikutha ningi ninanubie Mutongo ifulani yuki uketina wa maisha mengine kweka uchunguzi wako anyeta mundu nethi yakana ainge wezebe muzo wa Biblia tu ya hata nikolea kumana na ende nitakunie kula membi nikolea kumana yo Mutongo imusio ni weba tailo zizi ya qualification isieba ni quality isieba sia Mutongo imusio to ilete kwamba kuisha kama matu ya kedi ya juma na siandina mewa na no kwitho semba na sia na mundu ni kwitha oga na chama fulani okay keuno kendo kemwe no kwitho semba sia na mundu ni kwitha ende oga na kanyomusio ngewi wa matasia ai mwana uzi kwa tesi unena yani mwana uzi alisa kitani kwa tesi unena wozi wenga akode ya kula okay ungeke wazia binahire twazia kula kondo na ende ende anita kuliando unakuniangania kula niki azia actually na azia izebwila na ndio kuna kula ekebela ni cha women rep no na mundu lawi na sula musio bio na kunia kulosu okay hivi ndani je maybe anu makweto nyama anu makweto thina matazia maybe nitandubia Mutongo hii na ende tamu nuba wethi anda perform ndezi uthukumi ndathukuma kwanzila ya ilite niki pegila cha tumie timunuba
na begela chatumie kitu tongo isete munuba ni chao nicho kiita zeti na metho maito nicho kiita thukise na matu maito nicho kiina indi tewi andwalangi mayasia andwalangi moka matu thuthia matu yai tikuninga nyakula maybe ulo kunyakula mundu kaze ni mwana waku kana ni mwana wito kana kaze ni titani tiando kana kaze ni wamba mwaito kana ni wamba yito kindu chokosu na tilomula zeso bigete ni webindani yakuvafom ajwale tinyo muluo ondo ndene waisioni mbinge tinywete muluo ondo nainde ile bindani ya munene ko wolile wegwa nainde maithina na maiweta matasia baada gize kula tegize imani baada ambililio kuna kula takunie kindo wesa ithia ono munthini ti usenga na yo muthina ndi wa munthi wetamba ya mukamba inde kwenda atuga bamwe nthini wa mafikiria maito tisuanie bamwe nikenda wisethia ni tether na solution yutu elekele nthini wa usakuani ni muneno la ukire timane yutu toilet omiba mutongo iwiliana toilet zizia chao nikenda wisethia nitakunia mundu kula yo twailo sisi yake na hicho tisi azandini waisioni sia ukambani yo kila kitu mesi andini waisioni sia ukambani ni chao nondo wakwitha most of the cases nitukilika abandu kesaidia twasembania na kindu kila kisembania na ndwa langi ona ndu newa manifesto yo nondo no wewe angaliko ni ungo kewa bamutongo itu atu yatike tukiambiwa ni hapa utani ndinazeeka dhugu tukiambiwa ni left ndinazeeka dhugu tukiambiwa tufunge macho tumefunga niki nondo wakwitha pekela tuatia lakini taatia kiu atilonga nite kwa ta maendeleo nititete kaithie tandu niwo kwenda na inde yutu nena ni kwa bamwi tambaya mukamba tuelekela ndini wosa kwa nini maneno lao kita wa 2027 twaile osisi chao jaja ile tuma ukilokoza kula ya kuka hiyo kuna ukaza ni kuniangania waile osisi chao ndini wa mutongo ifulani nikenda wisethi anitekata nitandu wa tongo hii titika athina na mwe bindani yukite sawa sawa kitandeni wa noti muonza nyanya 3 5 5 thandatu ina emwe yoni chao tailite kusisia ukakundwe we utukiloka kunia mundu kula ta mutongo ta president governor and senator MCA MP women rep andu monde waile kwamba usisia chao nikenda thieni wakwa ta mutongo ulabe imbi ibindani yukite utona kuteja weta mundu nondo tiye kala na ine nikenda mumo wingebe bibidia tukuletiu tikala na ine nikenda mumo wingebe inde bikiena inde usalucha na kuona ba yembe sandi sana mutongo sawa sawa na nenda ende simu sianu nikenda ide nitamina ende kutumwa nitamina unena nya twailite kwikata twailo mba mutongo imusio ata twaile kuona ata twailo sisi chao nikenda ide na ende tuma madhinani membi alama ndena kwina nani maito bingisa ebinda kuthithila yingi nitamibanie lakini ukethia onatithubanite sile twendeni wa ndailema sile twendeni wa thina kila tikwenda unuba kila tikwenda kuona tiji uchona ndiri wa maisha ni maito naende kwanzia mwika nenge twithi wanaende twendeni wa thina ni munene tuyokela tuyetele maendeo tishema kwisa umona twithi anaende tikeka kuandamana tondu kuona ndo maandamana magakulia maendeo atongo imaito ende makomete thank you sawa sawa nienda simu zenu mutongo isu naende ni wakudu ka thank you sawa sawa naende lebo twende na usuania kwa bamwe ende tambaya ya mukamba ende tone one witu uweba sawa sawa naende message baje mbe atilele muthonze naende twailete kwamba kuisia mutongo imuthukumi membi wa thukumi tate kibilani kana kibilani ni wa thukumi ta munenga kibila isu ni zileta ile kuisia quality simwe sia mutongo sawa sawa thank you sawa sawa mutongo mutongo yes Amujana. Namukete samu noto iwe. Naona zawa. Yes, karibu. Mjawa kama kwa nani? Msio kama ndukuma kale kosia no amukanesa? Kama kaneza. Yes, karibu sana. Angaraje. Ndabie. Mudongo yi koga kitani kwa manifesto mage nene kumanga mundu longi. Ele kwa kwene ne kivyake na kwa hino mudongo mujana nangala ngiro ne kwene ndio utakaje. Fikira na tukwiko na lakini kwa kumanga na yitu timodongo. Ni mudongo no kuna na na timondo kumanga la ngitu wangu ndio mudongo. Ima. Sawa sawa, msio kama ndo kumanga leko nisia kuwenu naende azia mutongo ila waile kwamba kuisia ati sawa nuba. Nula naende usiasa siake onu kuna membi nde kumanga ndo alange aleza getani neweze kilo nu nena na maundu meko atokano sawa sawa. Thank you. Sawa sawa sune woni wake. Tenda umama ndio tuelekele ndeni wasa kwa nini munene. Nikenda the naende tuweka abiti randa inge. Nondo wagwetha naende andu amwene twabiti randa ivela mbige twabiti randa. Kwa ile uzie chao qualification sia mutongo inesieba. Thank you. Mutongo. Mutongo. Hello. Sawa sawa naende noti muonza ende nyanya 3 5 5 3 ina emwe
tienda umadha naindi dikendethe naindi tikalika nthini wa kitai kingi tuikalika nthini naindi wa kuonza nthini wa mafikiria maito ende tuikulania makulio matembe netina tunyima kia ingi nundu wa kwitha une wisikiwe ni ngai lakini ithe tando tina mandate ende makwisa kuya mundu lati kwenda lakini nikenda zethe nitakwata mutongo equality taile kuizia chau na chau undu be maundu maingi alama to mauvija naende mutongo iwawo ona mana ateke bilani kana eo kibilani ni chau taile kwamba kusisia moyo watito weyeba sawa sawa mutongo nikiliwa ni waku naindi tafadhali nikadethe naindi tasonga nambe tutethanye ithe tamba ya mukamba nundu wa kwetha tina maundu taya nitia kwatisia atongo ni mogite ingi ange no meguo bambe ni wa mitambo ni mogito ta manifesto yo sawa sawa mutongo Mwamukara. Pamukire nesa muno toibe. Naona mukire nesa. Karibu sana. Twinena nao. Mwenena muiku mwangalikosia ngine. Muiku mwangalikosia ngine ya kitwi. Ngine ya kuba kuene. Makuene karibu sana. Malele. Marele karibu. Erangu David. Davie. Mutongo yela wambe ya kutama manifesto make. Na zibe wangu rede tobi kwambia kumanga mutongo yorongi ukutikela. Erangu nela wa diwambia kumanga mutongo yorongi. Nora manifesto make lakini la mugende hala video kuna ikula. Mukabona tofauti. Kingi. Alright. Hello. Atongo yiko utakuwa. Atabira utakuwa atongo ya ela na ndio ta manifesto mo. Ikije rona ndo ayi mruko lakini na marika TV lani. Maiba kukia muno. Wandu ba mutongo yi ayikwa ukia. Wewe mruko bai belani. Ana bunge. Lakini wenda ndambia kuya abake. Yolo ni maindo mangwenende. Ukitu ni mungu kumangalikosia ngine kuma lile. Thank you. Sawa sawa mungu kumangalikosia malile. Yaza naende atongo ya mweta amini nduba. Thank you. Nimekalile kivila. Lakini nimolwa ni mwenende. Maindi naende kuisa mo ene. Yani maseo bisio katelo wona ende na family sio. Maseo bisio katelo wona ende na ndumo maba kube. Naende azia mutongo itauzuyu nundo itamunengia sabana tona tatutethia. Ekwe bayonza pamamba mundu ngi utona utethia. Alright. Mutongo ni watu mutonga ngoi baye mane tebe kichomba chumba karibu sana yu tongo ituki tianjae tongo iki kuma ona ga kuma mutieni ba ya foundation ba ya tina alright ni kwato ondo ikite kwa ya na kutia ela ompie ya da ambadanga biko MP data omondo ala wibo ekite nundu nenda nongole kanya kina yusa la wa MP ni wa longa ndiro ko kimana kukadiyane nundu yona kiwote na choko umele kitua wa kuki la wa MP sai okay ya okay ba ke tawa kwete akyo eki kwa kwete ni ta muno nona la nona wo yo mata kwa vita kadiyane wendo ese kwa mulinge jeno mulinge Ayo ko yo ki eda wa bina ni yo ki ongela la mo jamba ka ba da ya jamba ka ba ntai ko ni kuma ba ka la la kuna ndanje na mo binge mpaka yu ko kwa wa bina ina ya tongo yan mane yobo mana aligeto kevilane mane ki data yo ko ngo kumonde right Yona ga shugulu mundu wayo kuibe kichwa waoneka. Tuki kumande lakini mundu kwa kile la wao ya kanisa. Okay. Yu tuki kuma buna tuwanga. Thank you. Sawa sawa. Aya. Tunga ngoi kumagalikosia ba chumba siemane thank you ya asiatilili. Kidia chuma na siandina migwa. Na niweze neza kana utongo indwaze la wolo. Very true. Ajali motoga yini watu nyachenine. Yini watu wete bando. Tutona kwitha nainde tina bandu na kwikwadila ndene wa statement yaku nikenda ise ya twinu ba mutongo itwika thini nake ambozi aize kuma ba ndeni wa village yo muzi kwake bagwanata ndeni wa kijijini kwake aikata peka na wao zaka somethia yuko ni wambatie ezo twiko kindo ni wewe nainde ngava na wabina ila wa IMP ni wekieta ni wekie maundu manene banga liko ni sia kathiani
na ni wogie na ndiye sio twika elone sio twika ngavana ni wona ndiye kia malelo meba kwani baina atu ango yenge ba katikati. That is a jude chuki tumi na ine na kuya twa ile kusuania kia lita asili tika manai yone batwa izia rada. Thank you Mutongo hii. Yes, bugwe. Yes. Wa mugirara. Nesa mnoto iwe. Na mugirara ngabo na Nairobi. Yes, karibu. Ndio kuya hii. Ile ta kamba. Ya ni kutoka mama. Ile ya andi ni ya ni no bila kuri ya nje ta eno. Ando ba gani ya mami zetu ndio ndio ndio. Right? Hizo ni jambo tu ni tamu. Kubalu kilandeni wa kuizia mbesa badala ya manifesto. Kwa jeli. Kamba hizo Mutongo yinaji hapa na hiki sasa ni kama ugoje kibila chako ndio tena chini kwa yote maende. Hizo ndio ndio hizo ndio kama kwa ngamia hizo na ndio tabia ana mimi mangala ni ndio kama ni mimi. Ila wa Mutongo ndio za wa Mutongo hizo na tena na hizo tona na tibo kwa ndio mmoja ndio nitakuona. Kila gamba gangi kwa hiyo na mimi na gamba andike ndio kwa na mimi napenda kulia kwa na baba. Yes. Ndio wote hao tiende ndio kwa mama ndio na hiyo mimi. Sasa gani Mungu kama Mutongo hizo kwa ni kwa ile Mutongo ile na kwa mama na mjiko za. Yes. Na ndio kwa mtazamo na ndio mimi kwa Mungu kwa mliona Anglikana mimi kama Anglikana na Anglikana ndio kama hivi kila Anglikana kwa maandiko. Yes. Pamoja na hizo kwa nini angezabia ezi agamete bila na kitu kingine. Nilikuwa na kwa mambo ya sababu sioni. Lakini ndio 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 mwaka hiyo ndio ndio katika hazioni. Kama ndio hiyo baada ya kwenye ndio ndio lakini ndio ndio na ndio kamiona. Ndio ndio na ndio na mwana azome na hiyo ndio sioni yake kwa maana. Mimi ndio ndio naweza Mungu maneno. Ndio mjija jua zomi ni ndio mwa zomi ndio kama mimi. Na Mungu ndio ya mbinguni. Yes. Ni na ndio kama ndio Mungu kama mimi ndio ni sina kitu. Ndio sina. Ndio kama Mungu ni ndio Mungu kama mimi na mambo ndio kama mimi na mambo ya baba. Ndio kama ndio hapa. Yes. Iya na zile mkolati na godo na lakini kalala yoga akapangi kile tu. Thank you. Ndio mkalijilosia mzini wana Robi Musila ende ni wewe na ende na atasi ati lile. Point ya mbele tuka katika malukulo nende makaya uwe mwana uziko atakuwa best. Mwana uziko ni best ile bunya. Kwa atakuwa usiwati uniba tunaanguka na huyo. Ndio naende ndo malaza na yake mundu longi naende ni mumu kabisa vyo. Ende ndio umazia mbeza. Hiyo ndio hii. Ana mundu yeye umazia mbeza maybe azyo kakivila kanali kakivilani. Akamba udi umando ndo na utunga mbeza sia kila wabonengie lakini udulwa kana mundu uyu ende Mungu azia ni mumu byunda umazia mbeza ni muzioba kumbuliment njao ilaita wa ende maendeo anjenda sia kene wa implement engena ende utiza ile atisema ni na imbeza ni tolo nikenduketa wana ende manifesto ukethia na ende yu through thick and thin yani uswani to boy ai nye kongwenda kweza kwithukisia we titena tamba ukwithukisia ikata ambao tulekelia mbeza ba tiamba kwithukianisia na ambao ikata ambao tulekelia mbeza ba sure na ende ile yule choki tumi na ende maybe wana na Musila tibalukita ndeni wesioni zizi ya ukambani sawa yote hilo zizi chao twelekele ndeni wa usakwani na kuma na kukuya atongo ya mwina indi maile kweza upalu kwa gele ni beso la kamu kedi wani ngini waendi mbungeni na wani ngo platform teno wani ngo mandate tano na badala ya kuikuma na ulu mwene ndi wandi ya Kenya utona kweza aizebiwa rona kweza nani maendeleo make maikuatika na kwanzila ya ilite maybe unaona na kwiti no gede ondo Parliament, especially in the county government assembly, how many more did you know matulangile ipela? Ende vya ndwange na ende ukethe na ende mona ende manda masuita makotine mapati leader. Na niweze neza mundu yonda bukuma. Weze neza mundu yo tipa forma. Lakini otisa ile nundu niweze ngogelia baba nukwikata right no kwata kivila. Kwa utiende na ukunikila tu CCA. Nikenda wizethia onaito nita enjoy kila kitawa maendeleo. Niwethia niwa kwa tosi. Niwa kwata kiwo. Niwa kwata lelo musio. Niwa kwata mungeto. Niwakwata development, niwakwata banduto na kwika irrigation, niwakwata sibitali musio. Niwakwata zilango to na ndi kwika irrigation. Maundu tazima kaumana na Mutongo imusio.
maika umana na kweba okie na chau maika umana na kweba sileba maika umana na kweba nainde ni wao lakini kipaumbele no oloka atuete ya sindu tayo right nainde noti monza ende nyanyi 355 dhambatu ina ende emwe ende kodi ya kwani 20 ende 3 ende 91 nainde 15 ikadaizede nainde ende tane na tamba imwe one wito ni kuya unakutika ngairu likilelano weze lakini ije taundo nitaile kwamba kuibanga ije tando tikamba useubya one wito sawa sawa nienda simu mwe ya 10 kano ile likadede nainde teki yangiri wanainde mundu wetu mede jambo langa lekoni sia kundu kweta wake tuya sia nainde tuenda atawe idasibia Joel Bolasami jangu ilewe zandi sana nainde ase kabisa sana twende rokunikela mutongo ina maendeleo make ende kuma baadhi ende tika mama yo ende kumela wasi iwe wekie chao roma kuga ukonga moga tu mthanani wombe wenda kibila cha MP sirla ndeni wa kijiji ni kwenu ila simbe ndeni wa inflict background itasoma na sibuna ni kwenda kuikara ni kwenda usoma lakini baingwa kama watu wa school baingwa empowerment wa empowerment yani baingwa kindwa na kimwe totally why kandeni wa kijiji ni kiu ona kutethesia andu mamu ikakosa kibande wa matethesia lakini otethia nukwasia nukwenda kibila je tukao trust hata na kitu ukunenga utaikata utabi na overform na kingi ni kana tusome yatonge hata amini wa manenga ivela na mekalela jibe mutongo ikalile ndini wa kivilani na ebinda ya election ni yende na kudela yuke todela yuke takwambia ebinda ya election nyingi na baingwa kindwa na kimwe ndini wa scenario ya udhukomi ndini wa maisha ni make wabo kwa masio no kama ndo waika ini toto lakini weteza ile ya tuitunga mundu tozuke vilani haiwezekani nitienda twike maundu mamba bandiliko nikendele nitatetheka yathingi yawe tonde mashambiki ndikana autiza hivi aniwe mundu akalile kibila na nuwe nene sana uende na utuku makwanzila ya ilipo ngine kibia nondo wa beba tito mwenda kanaogede naende wenda kukile kibebelo likendeli wa kibila nikinu uchenda wewe kwata tutasia mbuma ngano uzuti huo tongo wana tutasia kwekata ende sia usia mwenzako na nigenda izedya anuko na ende wa mzee sinu zia ende ya ulikandeni wa kibila sawa sawa asuni ba unda mwika kati wanaende mami na wetwa ne mashambiki maitu ndeni wazani nende ya kukula nia ende ni chao ende kiende na ende na hukumu nyingine ndeni waisione sito ni chao nende kiende na hukumu nyingite ndeni waisione sito ene good morning salicha ngalikozia chambe watu ende nesa na ende tienda ukulia kedo ndi tikalikandeni wa pindani ya usakwana twesisia meko ma mutongo ikuma ndeni wa ngrandi kumela wasia iwe nikenda ide tamama maendeleo magala wikite ende akaeka kuendezia kutwa isia ndakambia kuibundisia maendeleo tawachalo mutongo yeve meta wa Anthony ambia utongo ni meko ede temu nuka muthei na tusisie nundu wa gwetha ilembetani ya ukamba niti ati ya tongo ifulani na maitueti ya tongo ifulani na kwanzia mwika nengi naindi tuwebaluka na tema kwetha tina udhuko mimusio na njoki juu naindi ukona ilembetani ya ukamba naindi tuatiwe ende tutenda maendeo sawa sawa zile reaction imwe naindi siya mashambiki maito na naindi mami na utuma mautuma ni maito na ende kwesila bandeni wa mitamboni ya mutongo FM ende gwatani ya mukamba ni kila njidi wa bau na ende diaduki ya musomi ende wa vlingi wa maupoka njiya ya ukube na ende kuna kwa ningu sio kandeni welesa ni ingi yukite nikadede netwa ende siya ana eni maito alame ulika bandeni wa mitamboni naitoi nokutuma metho na ve mwanya tuile ya kwicha chuo tia mwezi nyene wawe